Wangena kanjalo long division isibalo somlombo untombazi emdabulana zami qoma ngoba zimthanda umthunzi uphumula intombi noma wenganakho uphumula kwesami isifuba icrash onyoko bephelele bafana bafowethu nje banazi nani ukuthi kule channel sizokhulisana sizothuthukisana sibe ngabantu abangcono ingakho ngisho ngithi ngi-inspire kakhulu umuntu ekuthiwa uSteve Bantu Biko owabhala incwadi eyisimanga ethi I write what I like ngibhale ngikuthandayo nami ke ngisho ngikuthandayo kule channel ngenhloso yokuthi nginethemba futhi lokuthi kuzofika kahle engqondweni zenu naseyinhlizweni zenu naseyindlebeni zenu. Namhlanje bafowethu sizothuthukisana ngolwazi kune research eyenziwe ama scientist abizwa ngeNASA aqhamuka kuleso sikhungo ekuthiwa iNASA explore iMars. iMars ke izingane zakwethu iplanet le njengoba sazi ama planet ukuthi awunani thina sihlala kule planet ekuthiwa iEarth. So bahambe baya kwiplanet ekuthiwa iMars bafike bathola ukuthi hayibo kunamanzi amaningi lapha angathathwa alethwe kule planet yethu ekuthiwa iEarth njengoba sazi ukuthi sinescarcity amanzi ayashoda kakhulu kule planet yethu ngezimo eziningi ke ezahlukahlukene esinye sazi ukuguquka kwesimo semvelo lento ekuthiwa iclimate change. That is why ke sibona ukuthi amanzi ayasiphelela even nasemakhaya nasempompini yethu. So lama scientists asehambile ke discover noma athola ukuthi hayibo akhona amanzi lapha. So sebefuna izindlela manje zokuthi lawa manzi ethathwe lapha kule planet ebuyiswe ngala. Number 2 uma sebekwazile ukwenza lokho into abazoyenza ke emva kwalokho kuyobe sekuthi bebheke ukuthi hayibo phela bebethola amanzi engathi kuneyinkomba zokuthi khona abantu ababehlala lapha billion years ago futhi umhlaba lo sikuwona ngokweBhayibheli wangakodalwa wangakozalwa ngenona ukuzalwa kweBhayibheli lalingakozalwa noJesu wayengawufiki lo mhlaba noAdam noEva babengawolethwa entabeni noma ensimini yase-Eden. Ngakho ke uma kubonakala ukuthi engathi billion ago kukhona abantu abebehlala kwiplanet ekuthiwa iMars. Umbuzo wami ubesuthi ke uma kunguNkulunkulu ngokukaGenesis eBhayibhelini owadala izulu nomhlaba ubani owabesedala lamanye ama-planet? Umbuzo ke loyo ke engubhekise kunina bafowethu ngiyacela ukuthi ni-comment lapha kwi-comment section kodwa before ucomment icela uwenze nje usubscribe bafowethu siyacela bafowethu siyacela. Ngakho ke bafowethu sithi abantu abalali bazama ukuthola indlela eziningi uma ukuthi batholile ukuthi hayibo ngempela billions ago kukhona abantu abebehlala kule planet into azobe sebeyenza bazosebenza ama-test ukuthi betest ukuthi abantu abaphilayo ke bangakwazi ukusuka la kule planet yethu beyohlala kabusha lapha beqala impilo zabo kabusha. Siyazi ukuthi ama-billionaires akafuni ukufa yabo nje abantu abanjengo Bill Gates abafuni ukufa abafuni ngempela ukufa bafuna ukuphila ingunaphakade ngoba banemali futhi basafuna ukwenza imali. So bafuna indlela ke ama-scientists ukuthi singenza njani ukuthi abantu bengasafa ubantu ngoba siyazi phela ukufa kuletha ubuhlungu obuyisimanga emndenini yethu. Ngakho ke bazama ngendlela zonke manje ukuthi bethole ikhambi noma into ezodala ukuthi umuntu engasaphinde efe. So enye ezinye zeindlela le nje bebethi exploring Mars ukuthi bayobheka lapho ukuthi kungenzeka umuntu esuke la ehambe ohlala kwiMars nje ingunaphakade mase khathele ukuhlala kule planet yethu. Sizoloke sichunje sithi chu le research yabo ngiyayimonitor ngibuka eduze ngoba ngifuna sithuthuke bafowethu ngiyobuya ngisho ukuthi hayi sebethole lokhu nalokhu. Siyacela bafowethu ni subscribe ku YouTube channel ethi igama lami nguSikhumbuzo Wakho ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu